Faruk je visok momak. Ona ima 30 godina. Faruk živi u jednoj staroj, ali veoma lijepoj kući u Mostaru. Kuća je velika i bijela. Faruk voli svoju kuću. Tamo je tiho i mirno. Tamo ima mnogo uspomena. Danas je nedjelja. Nedjelja je slobodan dan za Faruka. On ne radi u kancelariji. On želi očistiti tavan. Tavan je na vrhu kuće. Tavan je mračan i pun prašine. Tamo ima mnogo starih stvari. Faruk se penje na tavan polako. On otvara mali prozor, sunce ulazi unutra. Faruk vidi stare kutije, vidi stare novine i stare knjige. On pomjera jednu veliku drvenu kutiju. Iza kutije je nešto zanimljivo. To je jedan stari zidni sat. Sat je od tamnog drveta. On je veoma velik. Faruk uzima sat u ruke. Sat je veoma prljav. Ima mnogo prašine na satu. Faruk uzima krpu. On polako i pažljivo čisti sat. Sat ima zlatne brojeve. 1, 2, 3, do 12. Sat ima 2 crne kazaljke. Kazaljke su duge i tanke, ali kazaljke se ne pomjeraju. Sat ne radi. Faruk gleda u sat dugo vremena. Ovaj sat je pripadao mom djedu, misli Faruk. On se sjeća svog djeda. Djed je uvijek gledao na ovaj sat. Djed je pio kafu i slušao sat. Sat je kucao tik, tak, tik, tak. Taj zvuk je bio srce kuće. Ali sada sat ćuti. Sat je tužan. Faruk želi popraviti sat. On želi ponovo čuti taj zvuk. Faruk izlazi iz kuće. On nosi sat u rukama. On hoda kroz uske ulice starog grada u Mostaru. Sunce grije kamen. Faruk ide prema jednoj maloj radnji. Ta radnja je veoma stara. Iznad vrata piše Saidžija Meho. Meho je majstor za satove. On popravlja satove 50 godina. Meho je star čovjek. On ima bijelu bradu i nosi male naočale. Faruk ulazi u radnju. Zvono na vratima zvoni. Cin, cin. Unutra ima stotine satova. Veliki satovi, mali satovi, zlatni satovi. Svi satovi kucaju zajedno. To je nevjerovatan zvuk. Dobar dan, majstore Meho, kaže Faruk. Meho gleda preko svojih naočala. On se smiješi. Dobar dan, Faruče, šta nosiš u rukama? Faruk stavlja sat na drveni sto. Našao sam djedov sat na tavanu. On ne radi. Možete li ga popraviti? Majstor Meho uzima sat. On ga dodiruje polako. On otvara sat. Unutra ima mnogo malih točkova. Točkovi su od metala. Meho uzima lupu. On gleda duboko u sat. Ovaj sat je veoma star, Faruče, ali on je veoma kvalitetan. Treba mu samo malo ulja i mnogo pažnje. Meho uzima male alate. On čisti svaki točak. On stavlja malo ulja. Faruk gleda pažljivo. On čeka 10 minuta, pa 20 minuta. Odjednom majstor Meho pomjera jednu malu kazaljku. Sat počinje raditi. Tik, tak, tik, tak. Zvuk je jasan, zvuk je jak. Faruk se smiješi. On je veoma sretan. Hvala vam, majstore Meho, vi ste čarobnjak. Meho se smije. Nema na čemu, sinko. Stari satovi imaju dušu. Oni čuvaju vrijeme prošlosti. Čuvaj ovaj sat dobro. Faruk plaća popravku i uzima sat. Faruk se vraća kući. On je uzbuđen. On ulazi u dnevnu sobu i stavlja sat na centralni zid. Sat kuca tik-tak, tik-tak. Faruk sjeda u djedovu staru fotelju, on pravi sebi kafu
i sluša sat. Vrijeme prolazi polako i lijepo. Faruk se osjeća povezano sa svojim djedom. Njegova kuća više nije tiha. Sada u kući kuca srce starog sata. Faruk zatvara oči i uživa u miru. On zna da su uspomene najvažnije stvari koje imamo.